Om Swastiastu. Ring pinanggal 16 Desember warsekali telung likur, sanepatah sarang Rahina Saraswati, umat Hindu ngajiang Dewi Saraswati, saneko percaya pinake Dewi saking ilmu pengetahuan, untuk ngelaksanayang pemujaan majeng ring buku-buku, sane medaging ilmu pengetahuan. Keluarga Ageng SMA Negeri 1 Baturiti, ngenahang serangkaian lomba-lomba sane memargi selami kali Rahina, sedurung puncak Rahina Saraswati. Pacentokan Rahina ka pertama, kelaksanayang ring pinanggal 14 Desember, antuk pacentokan ngelawar lanyati, sane kesarangin oleh sisya lanang saking soang-soang kelas. Ring Rahina sane kaping kali, inggih punika pinanggal 15 Desember, para sisya kelas sami sareng-sareng mekarya gebogan, miwasarano persembayangan. Sesampuni punika, acara kelanturang antuk Yuning Jayanti Lomba, sane sampun kelaksanayang ring soang-soang tingkat. Raris ring Rahina kaping 3, tepatnya ring Rahina Saraswati, kekawetin untuk pementasan tari Rejang Sari, sane kesinahang oleh ekstra tari SMA Negeri 1 Baturiti, tur kelanturang untuk persembayangan sareng-sareng. Aingge asapunika acara nyanggra Rahina Saraswati, ring SMA Negeri 1 Baturiti. Make kegiatan sane kelaksanayang, pinaka cina rasa syukur iraga, majang ring ide Sangyang Aji Saraswati. Keluarga Ageng SMA Negeri 1 Baturiti, matur suksema lan pramosanti. Om Santi 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 Om.